aku mari kita jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya maaliif irraa gara Somaaliffaa kunneen jirra akkuma argitan jechuudha hundi isaanii tu gadda isaanii ibsataa jiran jechuudha afaan Oromootiin na bira jiraniiti isaan akka yaada kennatan abdiin qaba waan isaanitti dhagamee fi gadda isaanitti dhagame saba isaanii biraan gaachuudhaaf na bira jiranii karma isaatti si dabalta. السلام عليكم وأنا سنجو أبليان قيا المال أرمو قدوم يا خنا غراب بيلاتي قيا سدي خنياتني هندقين اتقول سيرني قافي قافتني مالي مياتني أشو جد جنان انتبيتني نقولتها أما نقول لك سا جنان وأنا سنجو لا جاني إسانتي زات شابرني قباني زات لا خيستي بوم بيمبر بديسني الدنيا رانو راجلتن لما hanga hakima keessa jira hakima geeffannee nama dhibba afurii fi 57 afixan nama 60 lubbuu namaa fi nama 60 sanitti ikiminnaa isaanii dho'isatti dhuunfaan marfeen jira hakima keessatti ajjeesu jiranii waan san taate jecha daddafaa obboleen kan nu dhaqqabaa intuun amma baanee gidaara jalatti guyyaa sadii nyaataa dhugaatii malee gidaara jala rafaa jirra rakkina guddaa keessa jirra ilmaan Oromoo haqa keenya dhabne dhiiga keenya hunda hawaalaa buusaa jaanii dararanii sadarkaa kanaan galee lubbuu isaanii addunyaa irraa raawwatanii akka haniida affeellatanii waan san taate jecha nu dhaqqabaa yaa obboleeyyan kiyya nu dhaqqabaa waan san taate jecha rabbii jecha nu dhaqqabaa dura ta'an keenyaas abbaa garaatii naman qabu rabbii takkichaa qabna rabbii gadiin warri ala jirtan waan hanga humna keessanii gargaarsa nu godha amma ijoollee sana nam kudhan bira taa'eetiin qoradhee keessa hunda himeef waan jiru hunda qabatamaa isin gizee teessan hanga nam meeqaan jirtan jennaan nama 472 naan jaa waan san taate jecha ammaan tana nama jaatum haafellee marfeen jira fixu jiran seennee waan aannan itti qabu itti seenuu dadhabnee laata har'a jaanii nu deebisu jiran rakkina guddaa keessa jirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ayo baleeti ya gala tomi sinjaraati amma jechuudha namoonni yaada dabarfachuu barbaadan amma hedduu na biratti argaman waan ta'eef kanaaf hanga furmaata argamnutti namni asii deemu tokkos hin jiru jechuudha. Ayo shamarreen takka nu biratti argamti gadda sitti dhagamee fi waan of duratti ta'uu qaba isin qabattee dhufte waan ta'eef farmasiisin dabarsa. Ani ijoollee keenya yaadni isaanii dagaagnan bashaan jaanii mana hidhaa keessatti isaanii keessanii akka boombiitti darbanii keessan afaan holola sobaati suuqii gubeedduudhaan gidibaan boombiitti darbanii gubanii magaalaa Yamassanaa jedhamtu keessatti lubbuu ijoollee keenyaa geggeessanii turan sanumaafuu gadda guddaan natti dhaga'ama akka nu dirmattan Sinjannaa uummanni keenya sabiyyaalaa biyya adda addaa keessa jira akka fasala nu gubanii nu waatanii jiran sanumaafuu dirmadhaadhaan isinjaa lammiileen takka akka keenya miidhamuu jirtu maaliif kan ta'e eenyu garuu sanumaafuu warri biyyaalaa jirtan uummanni keenya guutuun akka nuuf dubbattan waan irratti illee nu akka hundeessan kan waan hundarratti illee isiniif dhiyaannee jirraa sanumaafuu akka lammii teenyaaf dirmattan akka nuuf cinqamtan nuti illee guyyaa sarcarraan kana nyaataaf dhugaatii malee karaa irra baanii karaa makiinaadhaan dirra jiraachaa jirra ammaaf waan keessatti qabnu jaama jechuudha sanumaafuu akka nuuf laaltan akka nuuf dirmattan isiniin janna lammiileen teenya Oromoodhaa akkasumas fureetiin jira yaada fayyaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya galatu obboleetti teenya አሁን ደግሞ እዚህ የሚገኘው ሌላ የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ እንደተባለው የሶማሌ ብሔረሰብ አለ እስቲ ወደ ከቱ አነጉ ሶማሌ አዳን ሃይ dadka way dhamaadeen waa dhibaataysan hay kulli laajinta ku dhamaadeen dad waxaan nahay dhibaataysan oo dadkooda inta la laayay meydkooda aan la tusin dhaawacoogiina maxay ahayd aan loo diiday inay arkaan ama ay la kulmaan adduunka indhaha noo furo waan dhibaataysanahay Soomaalida halka ku dhamaatayna cid hadal haysa ma jirto cid yani laajintii wax cid hadal haysa ma jirto يعني dadkiina waa la gadanayaa sida waxa loo gadanayaa xoolaha qofkii inta la qabta la leeyahay lacag keen 70,000 laajiga ajoonayo waxa la wuxuu haystaa toon aan u jirin oo iska duruufaysan oo isagu baqadayno quraacanin oo aan shaqo lahayn oo waxba lahayn oo masaakiina saasa la noo damaray adduunka waxaan ka codsanaynaa in indhaha noo furaan oo il gaar ah nagu soo eegan laajiin hadaan nahay anagu waa dhibaataysanahay waxa halan haysanaa ma jirto gaas la'aan iyo wax kasta la'aan iyo dhibaato iyo tacab iyo ragayagii oo la qabsanayo daaqada inta saa loo jajabiyo sida loo daadinayo gudaafada lagu darayo waan dhibaataysanahay
koobka daaqada haysta iyo kaan haysan waa sawa weeyaan waa isku mid weeyaan si midaataa loo wada qabanaya si midaataa loo wada dhibaataynaya cid waa la nalaayay waxaan haysana ma jirto ciyaaladii madarasadii maxay ahayd saa loo goobayo loo midabta kooraya yani waa dhibaataysanahay yani waliga qof caalamka yani xawayaankana lama gubo sida ragga loo gubay laajiinta loo gubay masaakiinta ah shabaabka 17 15 18 yani 18 rag wada shabaab wada jaahil oo yar yar yaa la gubay marka 3 cisho dad sooman oo gaajoonaya oo maxay ahayd iska dhibaataysan يعني عالم كما دحين إلا جوبو أو بيا لسين أو وحبة لسين أو إسكان دبعتيسن يا بمبلا جوبرو لجوبي مركا عالم كواحد كأسنينا لا جينتا مساكين تا شباب كهو يضو أو قبل من محي هيدا عياله ضد قار لحياني كتجن عد هذا الحساب مجرته عد محي هيدا يعني قرن حساب مجرته ضد بعدين تاي ما يتكينا عندما نصارين الدون كواحد كأسنينا عندها عالم كنا فرتان وضدك عيان كنا إنه فران عندها ويتذكر نجا دبعتيسن تذكر نجا رفعتسن تذكر نجا إن إن شاء الله تذكر يجا دبعتيسن محي هيدا عم ذنبي عن جنين إن شاء الله وحال من كعدسنا إن الجارنا بصوير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله. أوني من عند ياجو عند تبالي بيرنا بيرسب ما كان يسلونه بزين ساد أون ما عند يسوع ماله بيرسب عليه يسوع من دمر كاسون سماله. بسم الله الرحمن الرحيم أنت دمت الله ونحرسته أنت نولنا لا أنت وداوعنا إلهي يا عظمات السوء دك إن شاء الله أن دبعته ومارك هذه وقد عاد جوازات كوحلو أتكيست معها وإن بحمو اللهم صل على سيدنا محمد وحو وحلو باهية وصدق دك إن وحلو رقبته حدانا هن أمت كنول ومارك هذه ويمن كنول حدانا هن ولاجئين وحو باهنا إن ومارك هذه يعني صدق دك وأنت وحلو رقبته heer waxay gaareen in askarta oo maaragta adiga oo wadankan ku nool inay dadka kala soo baxaan guriyaalka oo maaragta isku keenaan hal meel ay dhahaan bitaaqada ma haysatiin wax ma haysatidin oo ay qaataan lacag tarxiil ay gaarayso 70000 dad haysanaa jiro dadkii haysanina oo meesha maaragta oo iskaga haayo maaragta adiga oo ku dhibaatoodo ilaa iyo oo iska yani xataa wuxuu gaar heer oo asi isdilo ma fahanteen marka waxa baahanaa munadamada xuquuqul insaan maaragta si oo taxsiya badan inay soo hadasho وعبانا منظمات يعني وجوان وطن في اليمن إن يصدق سيا وصو هذا الشيء أو واحد الله قبته كان وطن كان ما ركت هذه يعني وجهك الله قصي ولا هذا ما لهن دبعتنا ما أنت تعذي يعني واحد الله أتكيست معهن فاهم وطن سدحات يعني دتك بدنا ما ماشي جو وحباهين وطن سدحات اللي جيو فضلا يعني عصي قاضني يا الله تحيا الله تذكري ميدت كان ها فضلا وحباهنا ميدت كان إننا نتصل منظمات حقوق الإنسان وحكت البنينا إن ميدت كان نتصل تحقيقنا للفورة بارتان ستك دكان أيوة صلى الله مبارك داران مدارها سنة مركا وحوية من الحريقي ركا يجي مركا يجي عبورا يجي ولا ودفبج وسهلة لبوبي محي ترى إلا تشين كامل إثيوبيا وصومالي كل ولا كوي كل سوق كذا لقى سوق بس المساكين الغريبة يا وحي مقالة كذا لقى بس ولا لايا وحال الله شيء تعود وحلا يرى هذا محي ترى بعد بقول مدارسة طبات بقول طبات مدارسة على شخص لو حكمه كي أنا هيستنى هالقاس لو بس تشتري له بحكيله كي هيستنى وحوي يعني سبعة هيستنى ولا كقاضي بلو قاعد الصنعة هذا جواسات كحكومة وحمدوننا باش عالم كي حقوق الإنسان كإن محي ترى دبدب نوس قارن أو حنا قبل أرنت هذا هوس يجان ما يتكلم جوبي سيدا جمامة الله جوبي حشيش كله جوبي أنا لا تصير وحنا قبل أمريكا شو اللي أنا سيدا جمامة الله جوبي حقيقي وحمدوننا باش عالم كي كهذا شق وحنا نوقف قبل إن شاء الله بإذن الله تعالى طب إسلام أنا نهاية طب محي مساكين أنا نهاية نهاية طب المرة نهاية وقت هذا نهاية وبداية أشرب معها صومالي دولة معها إثيوبيا دولة معها تذكرني بس أقوم بلوكم يا كمرة هلا نحوق طار مصاص كلام حوية حدون إلا بيش عارم كدون كل مسوق عارم ناقب تصيدا ما قصاب أنت هذا ما نحنا وحنا نراقبته وما يتكياجي صدق وما أنت صلوا الريال لقوا رسنا يوم حاجة كورة هوس هذا لقوا عصيا نرى ما تصير ولي ما أنا أرق ما لا شيء هو الحريقة يوم ما أنا أرق ما أنا أصلا
kuwii dhaqaatiirta ku jirayna wali nalama tusin waxa weeyaan dadka saas u tilmaamayahay beesha caalamka iyo xuquuqdisaanka waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqso badan in hoos nalagu indhax naloo furo oo nalaga qaado meeshan oo dadkan hoos loo eego laajiinta ah Ethiopian iyo Soomaali khaasatan oo halka ku dulman oo lagu xariiqay oo lagu gubay oo lagu darxumeeyay oo lagu dhigaateeyay oo guryaha laga baxay waxa laari wax noo hadlaya ma jiraan wax naga jawaabay ma jiraan wax nabadgala ma jiraan jaariyad sidaadaba ma lihin wax jaariyada ay baan nabsanaya jaariyada ay baan nabsan jaariyada ay waan xariiqay waxa weeyaan ayaga wixii xabsiyada ku jira maxay toranka ka soo saareen guryaha ku xareysanayo oo lacag baan la siistay tagina nala leeyahay mudaharaadina nala leeyahay waxa nala leeyahay ka soo kaca meesha jaariyadiis laajiinta ayaa dadka iibsanaya lacag baan nala siistay lacag waxa laali waxaan ku noolayn ma jirto inta afka loo bixiyo anaga nala leeyahay mudaharaad kadib ma hadda kadib ma xaqi loo إما شارع على السياحة شرق خاصة ورمضان هو قد ناكل لكن شارع عن سياحنا صومال بس أما بحي وحير بس بحي لكن محنا هيسنا وين وحلا روح نكون ولا متشفت الشقاين ما هيسنا تام ودريال ما هيسنا مساعدة ما هيسنا عالم وحنا سوقر وحنا راقب تاني نرى سوقر كده أيام عالم كيفاش عالم وحصلنا نائي حقوق الإنسان كأي منظمة بسم الله الكريم